Чым жыве палеская вёска Пінкавічы і ці ёсць там месца для песні? Дзе знаходзяцца крыніцы натхнення і добрага настрою мясцовых жыхароў? Усё гэта даведаемся ад удзельнікаў фальклорна-этнаграфічнага калектыва «Крыніцы». А Александр Крамко абяцаў нам расказаць, што значыць для беларусаў жалейка і што гэта за інструмент. Это задзірысты, вясёлы інструмент. Суправажаць можна розныя песні. Гэта ўсё сёння у фальклорным шоу «Спявае Беларусь». Вітаем вас, дарагія тэлегледачы! Вітаем усіх знаўцаў і аматараў беларускай народнай песні. Фальклорнае шоу «Спявае Беларусь» зноў на вашых тэлеэкранах. І мы сабраліся для таго, каб у чарговы раз пачуць нашу багатую народную спеўную спадчыну. Мяне зовут Сергей Выскварка. Я Ларыса Мятлеўская, і сёння мы спяваем у пінскім Палессі. Мы у Пінкавічах. Сустракайце народны аматарскі фальклорна-этнаграфічны калектыў «Крыніцы» Пінкавіцкага сельскага дома культуры. Этой песней мы зорки разбудим, млечным шляхом яны разойдутся. Мы витаем вас, добрые люди, каб один одному усмехнуться. Сегодня ночь хороводы закрутить, пойдут кругом домы и древы. Мы витаем вас, добрые люди, вас витаем своим напевом. Вас витаем широ, вас витаем щедро, хлеба всім вам, і до хлеба щастя всім вам, аж до неба на здоров'я. Вас витаем широ, вас витаем щедро, хлеба всім вам, і до хлеба щастя всім вам, аж до неба на здоров'я. Мы звычаі продкаў сваіх зберагаем, усіх гасцей хлебам соллю вітаем. Кожны з вас будзе усмешкай сагрэт. Ад шчырага сэрца прыміце наш хлеб. Добрый день, паважаныя! Я кіраўнік Дома культуры Тацяна Максімчук. Гэта наш знакаміты калектыў «Крыніцы», а гэта яго кіраўнік Ігар Нехайба. Мы хочам для вас заспяваць песню пра нас, пінкаўцоў Палішукоў. Давайте! Пінкаўцы Палішукі, добрый день вам всім сябры. Мы пришли вам заспяваць і згуляць і вам пришли. Весялі грай музыканты, а танцоры забачыце, хай вітаюць, краю знаюць пінкаўцоў на ўсім свеце. Мы работы не боимся, смех и жарты любим мы.
Якая цудоўная песня, хочется слухаць і слухаць вас. Народны фальклорна-этнаграфічны калектыў крыніцы пінкавіцкага сельскага дому культуры быў створаны ў 1985 годзе. Нязменным кіраўніком ансамбля з'яўляецца Ігар Паўлавіч Няхайба. У рэпертуары ансамбля вельмі разнастайная і па характару, і па складанасці песні палескага краю. Калектыў прымае актыўны ўдзел у фестывалях і конкурсах народнай творчасці, вядзе канцэртную дзейнасць і дорыць добры настрой не толькі ў пінскім раёне, але далёка па ўсёй Беларусі. Шановные, давайте познаёмимся. Распавядзіце, калі ласка, пра ваш цудоўны калектыў. Наш калектыў крыніцы быў створаны ў 1985 годзе. Першапачаткова ён налічваў 8 чалавек, затым 14, а зараз засталося у нас 11 чалавек у калектыве. Людзі рознага ўзросту, розных прафесій, спецыяльнасцей. Калектыў чаму мы назвалі крыніцы? Таму што кожная жанчынка з іх гэта асабістая крынічанька. І вось кожны з іх спявае, аж душа радуецца. І поэтому не адным словом крыніца мы назвалі, а кожная маленькая крынічанька і калектыў атрымаўся крыніцы. Цэлае возера ўтварылася з крынічак. А як хораша мужчына гаворыць пра Ну так, дзяўчат. сапраўды. Кожна з іх крынічка. Калектыву ўжо 34 гады стараемся пець розныя песні, і бытавыя, і любоўныя песні, і народныя песні, сямейныя песні, рознага напрамку. Цудоўна. Ну, а ўсё ж такі, прадставце нам, калі ласка, вашых цудоўных музыкантаў, вось гэтых прыгожых жанчын, і раскажыце, калі ласка, якая, чым адметная можа быць для вас. Ну, вось тут стаіць наша акардыяністка Святлана Івановна. Вось, яна ўжо давно ў нас в калектыве працуе. Вось, побач стаіць наш незамянімы, як кажуць, баяніст Александр Владимирович. Недавно у калектыў гэты чалавек да нас уліўся. Валентина Михайловна. Усе мы яе любім, паважаем, таму што яна стараецца. У нас больш за 400 песен. Ніна Барысаўна, пявуння наша, якая уражвае сваімі частушкамі, прыпеўкамі. Это Ольга Васильевна. Яна у нас і танцор, і спявачка. Побач з ёй стаіць малады чалавек. Это Миколай Анатольевич. Ён і спявае сам, і эстрадныя песні вельмі добра спявае, і на баяне грае. Это дырэктар Дома культуры Тацяна Фёдоровна. Яна таксама вельмі любіць народную песню. Это наша, як кажуць, і спявачка, і вышывальшчыца, рукадзельніца на ўсе рукі. Валентина Калінкіна, Валентина Иосифовна. Калі я ствараў гэты калектыў, яна прыйшла ў калектыў. Вера Івановна, да. І да сённяшняга часу яна таксама прымае актыўны ўдзел ва ўсіх нашых мерапрыемствах. Ніна Адамовна. Таксама вельмі звонкі, добры, першы голас. Спявае, танцуе, танчыць у нашым калектыве. Мы ўліліся ў ваш калектыў на сённяшні дзень. Але ж хочацца яшчэ паслухаць наступную песню. Ну, тут некалі на Палесе, у вёскі Пінкавічы, жылі казакі. Вось, і тут ёсць шэраг песень. Адну з іх мы сёння праспяваем. Яна называецца «Казакі». Ой, на горі козаки, да вийшли кони поводить, да. Ей, ой, на люлі вийшли кони поводить, да. Ей, ой, на люлі вийшли кони поводить. Стали думать, що й гадать, да, де ж нам кони напувати, да. Ей, ой, на люлі, де ж нам кони напувати, да. Ей, ой, на люлі, де ж нам кони напувати. Там на горі корито, да, повно води налито, да. Ей, ой, на люлі, повно води налито, да. Ей, ой, на люлі, повно води налито.
такая прыгожая песня у вас атрымалася, і ведаеце, вот дзіву даешся, што так прыгожа гучыць палеская мова. Вот мілагучна так. Скажыце, ці жывая яна яшчэ гэта мова ў вашай вёсцы? Ну а як же, конечно, живая гэта мова. І вы так паміж сабой можете ей размаўляць? Так, так, можем, чаму ж не. А ўвогуле, ці любіце вы ў вашым калектыве жартаваць? Вот гумар у вас у пачоце ці не? Іще як. А песні жартоўныя спяваеце? Спяваем, конечно, чаму ж не. Вось у нас ёсць жартоўная песня «Чорт яго бяры». Это ж трэба так песню назваць? Да, Цурканов Михась. Вось выпусціў 2 зборнікі сваіх паляшуцкіх песень. І вось мы адну з іх узялі беларускую эту жартоўную песню «Чорт яго бяры». А ён тутэйшы, гэты чалавек? У Пінску. З Пінска? О, дык гэта зусім цудоўна. Ну то, чорт яго бяры! Так. Я просила своего мужа на печи оладки, бачу, что схуднела я, а ты ходишь гладкий. Целовала раз, целовала два, целовала три, черт его бери. Целовала раз, целовала два, целовала три, черт его бери. Я просила своего мужа на печи мне шкварки, тады ноги у меня будут бегать шпарка. Побегла раз, я побегла два, и побегла три, черт его бери. И побегла раз, и побегла два, и побегла три, черт его бери. Я просила своего мужа на печи мне бульбы, как ходила молодой, без всякой кульбы. Ела раз, ела два, ела три, черт его бери. Надоело ему это, стало самопевший, бо боится, что мужик может стать избегший. Ой, пяку я раз, ой, пяку я два, ой, пяку я три, черт его бери. Эх, пяче я на раз, пяче я на два, пяче я на три, черт его бери. Эх, пяче я на раз, пяче я на два, пяче я на три, черт его бери. Ну і гэтая песня задорная, просто дзіву даешся. А у вас усе песні мясцовыя такія, свае? Ці можа есть хоць одна такая, каб уся Беларусь яе ведала? Ну, конечно ж ёсць. Вось, напрыклад, песня у нас ёсць «Гары касцёр». Это такая, якую беседа спявае, мы таксама вырашылі ў свой рэпертуар яе внесці. Ну, цікава будзе паслухаць, як же яна у вас Калі выйшла. ласка, калі ласка. Говори мне, говори, дорогая, дай костер ярче горит на лесной поляне. Дай костер ярче горит на лесной поляне. Не нравится мне твои очи, зимние не страшные. Темные ночи не наглядеться, мне твои ночи, зимние не страшные. Темные ночи, обними меня, прошу, я храню.
Ой, сапраўды мілата, папулярная песня, але вось я стаю і думаю, у якім цудоўным месцы мы тут знаходзімся. Мне здаецца, што гэта таксама нейкае вельмі папулярнае месца. Месца сапраўды вельмі папулярнае і цудоўнае. Гэта музей народны, літаратурна-краязнаўчы імя Якуба Коласа. Тут працаваў у 1904-1906 годах Якуб Колас, народны пісьменнік, працаваў настаўнікам. Гэта была школа, у якую хадзілі палова нашага калектыва. Так вам пашанцавала, вы вучыліся там, дзе выкладаў сам Якуб Колас. Можа быць, адтуль, менавіта з гэтага месца у вас такі імпэт да жартаўлівай народнай песні, увогуле смаку народнага. Можа быць. У вас тут яшчэ ёсць крынічка, на якой так прыгожа напісана пра Якуба Коласа, што так прыгожа, што з гэтай крыніцы піў ваду наш вядомы паэт, і досюль можна з гэтай крыніцы напіцца. Можна. Мне здаецца, можна напіцца і пісаць вершы. А мне хацелася б з вамі абавязкова патрапіць у падарожжа па вашай вёсцы. Калі ласка, запрашаю ўсіх у падарожжа па нашай вёсцы. Пінкавічы – вёска ў Пінскім раёне Брэскай вобласці на левым беразе Піны. Летапіс вёскі Пінкавічы пачынаецца з 15 стагоддзя. Дакладная дата заснавання паселішча невядомая, але гісторыкі з упэўненасці сцвярджаюць, што Пінкавічы на некалькі дзесяцігоддзяў, а мо і стагоддзяў старэйшыя за вядомы год першай узгадкі. Вёска Пінкавічы у архіўных даных з 1499 года. Это у гэтым годзе ёй юбілей 520 гадоў. А гэта мы ідзем па самай першай вуліцы вёскі Пінкавічы. Яна сялілася уздоўж ракі Піна. І Пінкавічы назваліся ад ракі. У кожнай хаце была лодка. Лодка гэта было асноўны транспарт. Все лавілі рыбу, гадавалі жывёлу. На базар і то ездзілі у Пінск на лодцы. А скажыце, ці шмат жыхароў у вёсцы цяпер? У вёсцы нашай 5000 жыхароў. Вёска наша вялікая. Пінкавічы – вёска, дзе не толькі можна дакрануцца да мінулага, але гэтую мінуўшчыну перажыць эмацыянальна і, дзякуючы фальклорна-этнаграфічнаму калектыву крыніцы, яшчэ і пачуць. Такое прыгожае месца і такі калектыў. Скажите, может быть, есть что-нибудь у вашей вёсцы такое адметное, вот как больше нигде такого не было? У нашому селі это є такий обряд, проведемо зиму називається. Його більш ніде не показують, тільки у нас тут в Піньковичах. Ми навіть стараємося, щоб його занесли у нематеріальні коштовності у книгу. О, цей обряд. А коли його проводять той обряд? Його проводять через неділю після Пасхи у понеділок. Вечором жінки приходять з роботи, виходять і проводять зиму. А мужчини перев'язують їм дорогу. А жінки біжать і рвуть пути зими, розривають. І так до самого берега, від начала вулиці і до кінця вулиці, до реки. Співають при гэтым обраді? Співають, усю дорогу співають пісню «Проведемо зиму» і водять танки пасхальні. Це карагоди називають, а у нас називають танки. А вже як йдуть назад, то співають Троїцю. От ми вам одну таку пісню і поспіваємо, Троїцькою, про Піньковичі. Ой, у Пінькович, добрая Україна, пойдеш до броду, водице поколінь. Ой, у Пінькович, добрая
Скажите, з якої пісні усе починалося? Починалося все з пісні «У городи верба росла». Ходили ніколи, жонки співали цю пісню, а я була ще молода, і так мені хотілося з ними співати. Але ж я ще стіснялася, думаю, я молода, я до їх не впишуся в колектив. Ну, всі пісні їх не учила, всі запоминала. І потім був конкурс сімейних колективів. А моя мама ходила у колектив з самого початку. І позвали мене поспівати в сімейний колектив. І от я вже почала співати своєю мамою. І ця пісня у нас у сім'ї самая любимая. І у колективу ми вельми любимо. «У городи верба росла». Слухаємо. У городи верба росла, у городи верба росла, там стояла дівка красна, вона красна шея красива, она красна шей красива, її доля нещаслива, її доля нещаслива. Судовная песня, такие пригожие голосы. И просто верится, что эти вот песни живут тут веками. С праку веку, як кажуть на Беларуси. Правда ж? Правда. З гэтымі песнямі душа поляцела ў вырай. Будем співати далей? Будемо її співати і танцювати. Ох! Выйти замуж ты за старого. На музыке я збиралась, чаровички обувалась. Ой, я гуляла на базаре, я гуляла и базар стояла на базаре, ой, я гуляла на базаре, я гуляла и базар стояла на базаре, чаровички обувалась, белу свитку одевалась. Ой, я гуляла на базаре, я гуляла и
Поясочком и подвязалась. Ой, иду я гуляла на подоле, я гуляла и подолом стояла, на подолом махала. Ой, ой, я гуляла на подоле, я гуляла и подолом стояла, на подолом махала. Поясочком и подвязалась, добрым хлопцам сподобалась. Ой, ну і Полечка, ну і натанцевалися ми разом з вами. Скажите, вот, коли ласка, я бачу у вас різні там і трещотки, і навіть пральна дошка. Ось, а самий дивний інструмент, який ви Ну так это все одно к одному. Голь на выдумке хитра. Поэтому все будем использовать. Все, что звенит, гремит и играет. Ага, ось цікаво, ось що це от такі от у вас, як би це бейберда, ткацький станок і раптом грає. Ну от вирішили теж подивитися, чи можна на йому грати, на цьому берду. Та ще до берда ще й вертино таке. О, ну так от. Во. Попробували. Можна. Так то бердо, мабуть, метальове. Ну, це метальове, правильно, є. Ну, в нас такий дерев'яний є. Скажите, а ці чули ви про такий білоруський інструмент, як жалейка? Конечно. В идеале неплохо бы иметь и жалейку, и свирель. А для наших глядачів ми вирішили у особній рубриці розповісти про цей цікавий, цудовний інструмент. І розповіде нам про його Олександр Крамко. Добрый день, паважаныя сябры. Бачыце, які задзірысты гук у гэтага інструмента. А называецца ён жалейка. Першыя звесткі пра жалейку до нас дайшлі где-то ў 15 стагоддзі. Была ікона Багародзіцы з хорам анёлаў. І вось анёлы гралі на жалейках. Але мне здаецца, што жалейка произошла ад такіх недаўгавечных інструментаў, як называюць саломка. Гэта была прылады для пастухоў, якія паслі скаціну. Во время жнівных песень сразаўся каласок, натрызаўся язычок, прасвідроваліся адтуліны, не ведаю, чым яны і як рабіліся раней. І гралі на той саломцы. Вось і пастухі, і ў час жнів'я пайгралі, да і выкінулі. То есть гэта недаўгавечны інструмент. Вось пачалі вырабляць ці з дрэва, ці ў наш час вот з эбаніту вырабляецца. І на вяселлях гралі, і на хрэсьбінах, і ў калядках, і як казу вялі, і гралі на жалейцы. Розныя мелодіі, але чаму жаласць? Ну, таму што можна і сумную мелодыю сыграць, і яна будзе гучаць дакладна і на жалейцы. Але калі хор жалее гучыць, такое багацце, магутнае. Это задзірысты, вясёлы інструмент. Суправажаць можна розныя песні. Жалейка складаецца з самого корпуса асноўнага, з рога, які вырабляецца і з дрывесіны, і з каровага рога, і з сучасных матэрыялаў. Але самае галоўнае, ось яно, гуказдабываючае. Гэта бурштучок, дзе крэпіцца пішчык. Зараз ён вырабляецца з пластику. І падстрайваецца ён вось тут двумя кембрыкамі трымаецца. Жалейка, у якіх толькі калектывах яна не гучыць. Я, напрыклад, выкарыстоўваю ее і ў сучаснай музыкі. І як сольны інструмент. Спевакі эстрадныя спеваюць, дзе-то пройгрыш на жалейкі. Колькі я ў розных краінах, дзе не бываў,
гэтыя нашы інструменты такую цікавасць выклікаюць у гледачоў. Што это такі за інструмент, невялікая палачка. А так пранізліва гучыць. Падобных у Европе няма інструментаў. І прафесійныя музыканты таксама здзіўляюцца гучанню гэтых цудоўных нашых беларускіх музычных і духавых інструментаў. Шановныя, ці ёсць узнагароды ў вашым калектыве? І якая з узнагарод для вас самая дарагая і значная? Узнагарод вельмі шмат у нашым калектыве. Дзе мы толькі не бывалі. І на Ўкраіне, і ў Польшы, і нават на карпаратыве ў Маскве. А самая значная узнагарода, калі быў фестываль, смотр фальклорных калектываў «Жывыя вытокі». Там мы таксама атрымалі дыплом, і пасля гэтай праграмы нам было прысвоена паганаровае званне «Народны калектыў». Вельмі прыемна, што вы такі знаны калектыў, і я думаю, што вас чакае яшчэ адна ўзнагарода. Гэта любоў і прызнанне тэлегледача. І каб атрымаць гэту ўзнагароду, не трэба шмат высілкаў. Трэба проста заспяваць добрую, прыгожую песню, каб яе разам з вамі спявалі нашы тэлегледачы. Заспяваем. Кажуть люди, весна выбирає, і сюди ніхто не приїжджає, а я мару, що сюди вернуся, своєї весни низько поклонюся, вспоминаю годы молодые, годы наши с вами золотые, як співали, весело гуляли, ні бяды, ні гора мы не знали. Девушка моя, моя чаровница, ты моя любовь, моя баловница, девушка моя, ты моя сторонка, я про тебя привет, солнце, девушка моя, моя чаровница, ты моя любовь, моя баловница, девушка моя, ты моя сторонка, девушка моя. Кажут люди, весны нема злата, кажут, что мы не живем богато, только мы об этом не сумуем, свое сердце широ вам даруем, вам соседи, родные кумочки, белорусы, наши голубочки, вам спеваем, счастья вам жадаем, и до нас в гости запрошаем. Девушка моя, моя чаровница, ты моя любовь, моя баловница, девушка моя, ты моя сторонка, я про тебя привет, солнце, девушка моя, моя чаровница, ты моя любовь, моя баловница, девушка моя, ты моя сторонка, девушка моя. Весочка моя, моя чаровница, ты моя любовь, моя баловница, весочка моя, ты моя сторонка, песня про тебя. Привет, солнце, весочка моя, моя чаровница, ты моя любовь, моя баловница, весочка моя, ты моя сторонка, весочка моя. На Беларусі цяжка знайсці чалавека, які не любіў бы вёску усёй душой. Таму што шмат хто гэта менавіта той чалавек, які нарадзіўся на вёсцы. Таму ваша песня, яна вельмі папулярная. Яе слухаць заўсёды велізарнае задавальненне, і вы яе выканалі на выдатна. А мне вось скажыце цікава, вы толькі спяваеце, ну трошкі танцуеце, відаць, а можа ёсць які-небудзь нумар, ну каб не толькі песня, напрыклад, інструментальны. Ёсць такі ў нас нумар інструментальны. Кіраўнік Александр Владимирович Хаустович, які ўзначальвае нашу такую самабытную аркестровую групу. І што проста вот гэтыя вот артысты зараз возьмуць інструменты? Так, і сыграюць.
Нішто сабе, спяваюць, граюць, танцуюць. Вось гэта дык артысты. Будзе вельмі цікава паслухаць і паглядзець, як гэта адбудзецца. Ну, а мы, может, нават польку ўрэжам. А так. А мы сыграем. Вясковая полька. Вы глядзіце фальклорнае шоу «Спявае Беларусь». Сёння мы гасцюем на Палессі у Пінкавічах. І спяваем разам з фальклорным калектывам «Крыніцы». Пошла у корчомочку, чамуш мені пить. Ой да, ой да, ой да, ой да, да. Пошла у корчомочку, чамуш мені пить. Як поехал миленький ты в поле горать, а я молоденькая здумала гулять. Ой да, ой да, ой да, ой да, да. А я молоденькая здумала гулять. Я свою куделечку от себе кидать. Пошла у корчомочку, там я напилась. Ой да, ой да, ой да, ой да, да. Пошла у корчомочку, там я напилась. Як приехал миленький ты с поля попить, а я молоденькая здумала шутить. Ой да, ой да, ой да, ой да, да. А я молоденькая здумала шутить. Хопить, миленький, хопить воду пить. Возьми сороковочку, мяне похмелить. Ой да, ой да, ой да, ой да, да. Возьми сороковочку, мяне похмелить. Ой да, ой да, ой да, ой да, да. Возьми сороковочку, мяне похмелить. Молодые кабеты, спявайте, танцуйте, гуляйте. Только в корчомочку без мужа не заглядайте. Цудоўная песня, правда? І вельмі такі трапны, вот ведаеце, выраз. Без мужа ў карчомачку. Правда ж добра? Ну так, сапраўды. А вось скажыце, калі ласка, чым вам блізкая і цікавая наша беларуская народная песня? Напевно, ми любимо нашу пісню, наші корні.
співали наші бабушки, прабабушки. Ми її заховуємо, співаємо і далі продовжуємо співати. Співаємо і хочеться. Отак. Ну то співаємо далі. Поспіваємо. По гриби пішла, заблудилася, зустрілася із сусідом, загулялася. Ой, бабулі, загулялася, бабулі, загулялася. Уже певні п'ють, я домов не йду, і другі я п'ють, а я і не думаю. Ой, бабулі, я не думаю. Зара взійшла, я домов пішла, сонце взійшло, я во двор прийшла. Ой, бабулі, я во двор прийшла, бабулі, я во двор прийшла. Як я в хату вийшла, полах відкривається, милий прочинається, на мене не лається. Ой, бабулі, на мене лається, ой, бабулі, на мене лається. Где ж ты, шельма, была? Где ж ты волочилась? Усю ночь волочилась, по пояс намочилась. Ой, бабулі, намочилась, ой, бабулі, намочилась. Миленький мой, за тобой спала, белыми ручками тебя обнимала. Ой, бабулі, обнималась, ой, бабулі, обнималась. А ти чого одурачився, от мене молодой отворачивался. Ой, бабулі, отворачивался, ой, бабулі, отворачивался. По гриби пішла, заблудилася, зустрілася із сусідом, загулялася. Ой, бабулі, загулялася, ой, бабулі, загулялася, ой, бабулі, загулялася. Дороженькие, расскажите, коли ласка, ці сябруєте ви поза межами концертної дійності, ті ходите у гості один до одної і ті співаєте за столом тады. Наш колектив вельми дружний. Всі подружки, всі друзі. І один до одного ходять у гості, і їх не розлучити. Як шукаєш їх на концерт чи що, так вони всі в місті. Їх не можна навіть і віддільно, вони по хатам не бувають. То одна одну й бураки поле, то одна з другою пісні співає. Вони нерозлучні. Ой, девчата, вы такие горезливые, и хлопцы у вас такие веселые. Спеваете вы песни, ну просто душа, спевая разом с вами. Проспевайте, режьте еще что-нибудь такое. Не сумует молодица, удавица, руки в боки, ускоки веселится, скача польку с дедом сухом молодуха, а музыки играют, что из духу. Ай, ты больше, веселуха, эй, ты скача с дедом сухом молодуха, стук рук, та-та-та, ах, подлога, ты писали, веселится борода, лысая мотылица, стук рук, та-та-та, ах, подлога, ты писали, веселится борода, лысая мотылица. Расходился дед, летая бы на крылах, ой, дае он польцы жару пылу, усмолилась молодка, снова хвалюся, обскакать себе дедуля не беруся. Ой, ты больше, веселуха, эй, ты скача с дедом сухом молодуха, стук рук, та-та-та, ах, подлога, ты писали, веселится борода, лысая мотылица, стук рук, та-та-та, ах, подлога, ты писали, веселится борода, лысая мотылица. Ой, тримайся, не валися, молодица. Я ж яще хочу с тобою жениться. За тобою на край света я готова, мой дедочек, мой баллончик стогодовый. Ай, ты бойка, веселуха, эй, ты скача дедом сухом молодуха, стук рук, та-та-та, ах, подлога, ты писали, веселится борода, лысая мотылица, стук рук, та-та-та, ах, подлога, ты писали, веселится борода, лысая мотылица, веселится борода, лысая мотылица. У вас такі
такий задорний колектив, от просто з вами хочеться бути у скоки кинуться. Я думаю, що і наші глядачі перед екраном будуть танцювати. А вашим глядачам хто частіше за все з'являється? От хто вас більше за все слухає? У нас різний глядач. І діти, і молодь люблять нас. І усі, і дорослі, і пожилі люди. Усі нас люблять, і ми їх всі любимо. Гэта так цудоўна. Каля вас знаходзіцца ўвесь час проста асалода. Але, на жаль, час вельмі хутка скончыўся. Дзень праляцеў, і хутка будзе ўжо цёмна. Але нам хочацца яшчэ паслухаць якую-нибудь добрую песню на развітанне. Каб нам было добра ехаць, і каб наші глядачі таксама вас добрым словом успаміналі кожны раз, калі будуць глядзець нашу перадачу. Заспяваємо розвітальне. Мы працай и песней живем в Беларуси, як свято надыдзе, накрыем абрусы, а скончится свято, мы выкажем словы, живите богато, бывайте здоровы. А скончится свято, мы выкажем словы, живите богато, бывайте здоровы. Ой, свято ты свято, життё карагодиш, запал веселости у сердце народиш, подаришь нам радость, на працу спяшайся, и знову у гости до нас собирайся. У светлым кахании свой лёс отшукайте, сябрам развитально вы песни спявайте. До нового свята рыхтуйте в новый, живите богато, бывайте здоровы. До нового свята рыхтуйте в новый, живите богато, бывайте здоровы. А на гэтым на сёння ўсё. Фальклорнае шоу «Спявае Беларусь» развітваецца з вами, але зусім хутка мы сустрэнемся зноў. Мы абавязкова працягнем знаёміць вас з новымі фальклорнымі калектывамі і з задавальненнем будзем спяваць нашы народныя песні. Спявайце разам з намі кожны тыдзень. Усяго вам добрага, да пабачэння!